La sizofunda ngokuphindaphinda kwama-monomials. Umbuzo uthi bonisa i-area ye-rectangle ene-length ka-4y ne-width ka-2y njenge-monomial. I-area ye-rectangle iyi-length times breadth noma ungathi i-length times height, noma ungathi i-length times i-width. I-length yethu u-4y, so sizobhala i-area yethu sithi sithathe u-4y simultiply nge-height yethu okungu-2y. Uma injena-ke ukuthi siyenze sibe lula singamane siyibhale kanje, siqale ngey'nombolo zodwa sithathe nama-letter siwabhale futhi wodwa. Simphinde ngo-2 njengoba ngimbhala lana kuzoba u-4 times 2 nama-letter nawo siwaphinda wodwa y times y. Uma uphindaphinda u-4 ngo-2 uthola bani? Uthola u-8. Uma uphindaphinda u-y ngomunye u-y uzothola bani? Uzothola u-y squared, noma ungathi y to the power 1 times y to the power 1 still usazothola u-y squared. So impendulo yethu u-8y squared. Yiyo-ke lena abayifunayo, sesitholile lena i-monomial, i-polynomial ene-term eyodwa. Siyabonga abafundi, sihlangane futhi ngokuzayo. Ngokuzayo.